Сегодня среди таджикистанцев больше всего популярны социальные сети «Мой мир», «Одноклассники», а также молодое поколение активно пользуется социальными сетями, как Facebook, Twitter, ВКонтакте и другими. Сейчас доступ к интернету имеет 2 миллиона населения из 8-миллионной страны. Религиозные деятели Таджикистана негативно относятся к знакомствам только для времяпровождения в социальных сетях. Корреспонденты школы журналистики решили выяснить, будут ли душанбинцы активно пользоваться социальными сетями, если они станут платными. Будете ли вы использовать социальные сети, если они станут платными? Ну, если станут платными, вы знаете, не все социальные сети, потому что некоторые, для более старших возрастов, что ли, назначены, например, как Одноклассники. Я бы не стала его использовать, потому что, не знаю, вот ВКонтакте, например, он более продвинутый сайт, и, не знаю, я больше предпочитаю им пользоваться. В любых условиях, даже если блокируют, не блокируют, я всегда нахожу способ, чтобы зайти туда. Agar sayt‌های اینترنتی با پول چقدر می‌داره؟ البته که می‌داریم با این سایت. از چی سبب؟ سبب این که ما با اون سایت بسیار سال کار میکنیم. اون سایت خوب است. این سایت ما بسیار استفاده می‌بریم برای اون که این سایت یک معلومات‌های ما رو با دیگه جا برده وارد می‌کنند. ما از دیگه دولت یا از دیگه طرف‌های دنیا ما راه پیدا کردن می‌تونیم، دوست پیدا کردن می‌تونیم، شناس پیدا کردن می‌تونیم. بسیار با ما مهم است. اگر sayt‌های اینترنتی با پول چقدر شما می‌داره؟ بله. از چی سبب؟ از سبب که من در آنجا خیلی هم کورس و هم سیمفونی زیاده دارم. من آنها رو طریق اینترنت یافت کرده می‌توانم و در آنجا هم کشت برای ما کار میکنم با این اینترنت ها. سایت های Одноклассник دیگر سایت ها ما می‌داریم برای اینکه با دیگر دوستان ها صحبت کردن در سایت Одноклассник بسیار ما می‌داریم. برای چی شما با پول هم شود یا اینکه چی شود با مبلغ شود می‌داریم؟ برای اینکه ما با دوستان صحبت میکنیم، هر روز اینکه صحبت با ویدیویی یکدیگر رو میبینیم، اینکه سایت صحبتی است، ما با اون صحبت میکنیم. اگر صفحه اینترنتی با پول چقدر نمی‌دارم. با عقیده من این است که من باید آن سایت های رو استفاده برم که برای سطح دانشی من، برای بالاروی سطح دانش و اینچنین برای وسیع شدن جهانبینی ما نقش مهم بازد و ما نباید هر گونه سایت ها رو استفاده بود، علاوه خصوص سایت هایی که ما رو از تعلیم و تربیت باقی میکشد، اینها نیز برای ما در کار نیست. Если социальные сети будут платными, будете пользоваться в дальнейшем? Я буду ими пользоваться, потому что для меня социальные сети это что-то, что является моим заработком, моей работой. В них сейчас, в будущем современном мире, социальные сети являются первым продвижением любой вещи, допустим, продажи товаров, продвижение сайтов, продвижение какой-то культуры, но я как член молодежи, член работающего слоя населения, наверное, буду пользоваться для своей работы, но не для игрушек. سبب شما قطعا میتونم گداوت قطعی، دوزیان قطعی، هم کورسان قطعی.